نابه گمان حکومت یا جولانی يعني يا شرع حكومتك يا آلية يعني حكومت إدلبه همن بعيني أكيد خو آنين دشامه دانين جبر ويجي يعني أف حكومتك باشخانة أو أولية هر چه قصيد خوازه رنگ کی يعني جي هيفيه كي بده مساجه كي بده كو آرامیه که دنوا پیکاتیا د پیک بینه لی بریاره کو دستینه و گاوین کو دکه و نزیکاتین و حتی نه دلین پیکاتین روج آبای کردستان به تایبتی و وکی دنج یعنی باکور رجلات سوریه و به تایبتی جی پیکاتی سوری بگشتی وک درزیا وک علویه هین ته روناهیک خویانا که بیالیده ابجی بگمان سوریای برب نفقه که یعنی برب جهکی طاریف دبی اگر جوان بریاران پاش دبه نگرن یعنی هم بریاری کجبونا پرورده هم جی بریاری دربار جنیده و هم جی yani karên wan yê ku hemberî pêkhatiya Elewî tê kirine heta niha gavên ku hatine avêtin ji bilî axaftinê tiştekî pratik me neşopandiye me hêvî dikir ku hinek gavên pratik werin avêtin hinek xebatên ku karibin pêkhatiyan rehet bikin xebatên Sûriya pêşerojê de ku karibin di Sûrî de yani ev Sûriya ku gel pêkhatiyên Sûriyê gelên di nava Sûriyê li bendê bûn piştî rûxandina Esed ku karibin Sûriyeke nû nenavendî hemî pêkhatiyên wê de bi aramî tê de bijîn bi azadî tê de bijîn hemî ol û bawerî xwe tê de bibînin